Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Mu gihe ubutegetsi buri muri Kongo Kinshasa bwanga ko mu biganiro by'igihugu hazamo abantu bashinjwa ibyaha byakorewe mu burasirazuba bwa Kongo, barimo nka Joseph Kabila Kabange uvuga ko afatanyije n'umutwe w'inyeshyamba wa F23 ushyigikiwe n'u Rwanda. Jean Claude Katende, perezida w'ishyirahamwe rya Afurika riharanira uburenganzira bwa muntu, yasabye perezida wa Kongo Kinshasa Félix Antoine Tshilombo kugira icyo abikoraho. Mu butumwa kizagaragara ku wa gatatu, Jean Claude Katende yasabye ubutegetsi kwanga ko n'abafatanyabikorwa babwo muri Union Sacrée de la Nation bagize muri Jenoside haba nk'abakoze ibyaha cyangwa se babafashije nabo batitabira ibiganiro, kuko naho hari igihe mu mateka y'iki gihugu bafashe intwaro bakarwanya repubulika bayifashijwemo n'ibihugu by'amahanga. Ati bafite amaraso y'abanyekongo mu biganza byabo, ayo maraso aracyari mashya. Ikinyamakuru Media Congo Kadomunete cyavuze ko uyu uharanira uburenganzira bwa muntu yavuze ko repubulika perezida Tshisekedi arwanirira atari ubutegetsi bwe, ahubwo ari igihugu nacyo cyahuye n'ingaruka z'ibikorwa by'abafatanyabikorwa be bubu nk'uko cyahuye n'ibikorwa bya F23. Ati niba abafatanyabikorwa be baragize muri Jenoside bitabira ibiganiro, ubutabera busaba ko n'abandi nabo babyitabira. Yakomeje avuga ko bitabaye ibyo biganiro bizaba bigize akarengane kandi ko bitazafasha mu bumwe n'ubwiyunge ashaka ko bugerwaho mu gihugu no hanze yacyo. Nyuma ariko Kongo Kinshasa na Tanzania bishyize hamwe mu bucuruzi, amabuye y'agaciro n'umutekano mu gihe Kinshasa ishaka gufata ibikorwa mu guhangana na F23 n'u Rwanda. Ku wa kabiri nibwo perezida wa Kongo Kinshasa yasoje uruzinduko rw'akazi rw'iminsi 2 yagiriraga muri Tanzania. Ni uruzinduko rwasize ahuye anagirana ibiganiro mugenzi we Samia Suluhu Hassan bahuriye muri Zanzibar. Samia binyuje ku rubuga rwa X yavuze ko we na Tshisekedi bemereje gushimangira umubano w'ibihugu byombi mu bucuruzi, ibikorwa remezo, ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro n'umutekano. Impande zombi zanemereje gukuraho imbogamizi zidakenewe mu bucuruzi, kunoza serivisi ku mipaka no kongera ubufatanye mu bucuruzi, gutunganya no gucuruza amabuye y'agaciro. Ku bijyanye n'umutekano, Tanzania na Kongo byagaragaje ubushake bwo gukomeza ubufatanye mu karere, ndetse mu itangazo Tshisekedi na Samia basabye ko ingabo z'amahanga ziva ku butaka bwa Kongo mu gihe Kinshasa ikomeje gushinja u Rwanda kugira uruhare mu kibazo cy'umutekano mu burasirazuba bw'igihugu. Uruzinduko rwa Tshisekedi rwaje mu gihe Kinshasa imaze igihe ishaka kongera umwe n'ibihugu bishyigikira mu kibazo cy'intambara mu burasirazuba bw'igihugu. Amakuru agera mu kinyamakuru Bwiza cyo mu Rwanda nuko Tshisekedi yaramaze iminsi ashaka ko Tanzania imufasha guhangana na F23 ndetse n'u Rwanda, ariko ko mu biganiro by'ibanga yagiranye na perezida Samia Suluhu Hassan ku wa gatanu w'icyumweru gishize mbere y'uruzinduko rwe rwa nyuma yaba yarasobanuriye ko Tanzania idafite inyungu mu kwinjira mu ntambara muri Kongo. Aya makuru avuga ko Tshisekedi nyuma yo kugirwa inama na mugenzi we Brice Kurutere Orugwingwe Mugabo yaje gusubira muri Tanzania ku wa mbere w'iki cyumweru ajyanye ikarita y'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro, bituma Samia Suluhu amuha umwanya. Ibi byose bibaye mu gihe u Rwanda ruherutse guhagarika itumizwa ry'ibinyobwa bisindisha bimwe bikorerwa mu bihugu bitandukanye birimo na Tanzania kubera ubuziranenge. Ku ruhande rwa Kigali, icyemezo cyo gukumira ibyo bicuruzwa cyasobanuwe mu rwego rwo kurengera ubuzima rusange no kugenzura ubuziranenge bw'ibinyobwa biri ku isoko. Ariko mu ishusho nini y'umubano w'akarere, icyemezo cya Kigali cyaje mu gihe Tanzania na Kongo bari basanzwe bafite inyungu zihuriyeho mu bucuruzi no mu bikorwa remezo, none bakaba bari kongera kubaka umubano ukomeye kurushaho. Amakuru y'ikinyamakuru Bwiza cyamenye avuga ko Kinshasa na Dodoma ngo byaba byaremereje kurira kuri kiriya cyemezo mu rwego rwo kuzamura umwuka mubi na Kigali. Tanzania yongeye kwegerana na Kongo mu gihe isanzwe ifite amateka yo kugira uruhare mu bikorwa bya gisirikare byafashije Kinshasa kurwanya M23. Mu mwaka ushize ingabo za Tanzania zari mu butumwa bwa SADC muri Kongo Kinshasa zanyuze ku butaka bw'u Rwanda zitaha nyuma yo gutsindirwa mu mirwano yasize umutwe wa M23 ufashe umujyi wa Goma. Amakuru y'icyakora avuga ko Kinshasa gikeneye ubufasha bwa Tanzania mu rwego rwo guhangana n'uriya mutwe, by'umwihariko muri iki gihe usa n'usumbirije imijyi ya Baraka, Karemi na Lubumbashi. Andi makuru kandi avuga ko uruzinduko rwa Tshisekedi muri Tanzania rwari rugamije guhura na Jakaya Kikwete uwoza ategeka kiriya gihugu mu rwego rwo kuganira ku nyungu yari afite muri Kongo Kinshasa kibasha kugeraho nyuma y'uko ibice zarimo byigaruriwe na F23. Ubwo kandi umugabo wungirije w'ingabo z'urundi zirwanira ku butaka Jean Major Erindizigiye uzwi nka Muzinga yageze Fizi muri Kivu y'Amajyepfo mu rwego rwo gutegura ibitero bishya bigomba kugabwa mu gace ka Minembwe. Tariki ya 16 Kanama nibwo Jean Major Muzinga yageze i Fizi aho ari gukurikirana ibikorwa bya gisirikare biri gukorerwa mu burasirazuba bwa Kongo. Muzinga yageze muri ako gace ari kumwe na General de Brigade Fabien Dunia Kashindi uyobora akarere ka Mutunaga ka gisirikare ka FARDC, mu gihe amakuru aba ko ari imyiteguro y'ibikorwa bya gisirikare bigamije kugaba ibitero mu bice bya Minembwe. Muzinga yageze Fizi nyuma y'igihe abasirikare benshi b'Abarundi n'ibikoresho bya gisirikare boherezwa mu bice by'imisozi miremire ya Kivu y'Amajyepfo cyane cyane mu nkengero za Fizi na Minembwe. Mu cyumweru gishize amakuru yavuga ko amakamyo arenga 10 yavuye mu Burundi atwa abasirikare n'ibikoresho bya gisirikare berekeza mu bice by'imisozi miremire. Muri iki gihe kandi mu bice bya Fizi by'umwihariko hafi ya Minembwe hakomeje kugaragara uruhare rw'imitwe y'ingabo zitandukanye zirimo FARDC, ingabo z'ubundi na Wazalendo, ndetse amakuru akavuga ko ari no koherezwa abacanshuro b'abanyamahanga bifashisha za drone mu bikorwa byo gushakisha amakuru no gutegura ibitero. Muzinga yageze Fizi mu gihe ibimenyetso byinshi byerekana ko y'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo zirimo n'iz'u Burundi ziri mu myiteguro yo gutangiza ibitero byo kwisubiza uduce tw'imisozi miremire zambuwe na F23 ifatanije na Twirwaneho. Kwa mbere tariki ya 17 Kanama F23 yashinjwe y'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo ubwo bitero mu bice bya Minembwe nyuma y'ibindi bitero byagabwe mu bice bitandukanye bya teritwari ya Karehe. Ibyo bikorwa bigaragaza ko urushyigikiye ubutegetsi bwa Kongo rikomeje kongera ibikorwa bya gisirikare mu gihe inzira z'ibiganiro bigamije guhagarika imirwano nazo zikomeje.
nasimbukiye mu Burundi abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika banditse ko ubushinjacyaha bukuru bw'u Burundi bwatangaje ko bwafatiye umubare munini w'intwaro ku butaka bw'iki gihugu mu iperereza ku bantu bakekwaho kuzitambutsa mu buryo bunyuranyije n'amategeko bakoresheje inyandiko mpimbano. Mu itangazo ryasohoye ku itariki ya 18 Kanama ubushinjacyaha bwavuze ko bwatangiye gukurikirana mu butabera itsinda ry'abantu rigizwe n'abanyamahanga ndetse n'abarundi bakekwaho kugira uruhare mu gutwara umuzigo w'intwaro binyuze ku butaka bw'u Burundi. Ubushinjacyaha avuga ko abakekwaho bakoresheje inyandiko mpimbano cyangwa se zahinduwe mu buryo bw'uburiganya kugira ngo iyo mizigo ibashe gutambuka ku butaka bw'u Burundi. Mu bantu bamaze gutabwa muri yombi nk'uko Gitega bivuga harimo Ditwa Wayne Patrick ufite ubwenegihugu bwa Afurika y'Epfo ndetse n'umurundi witwa Muco Edi. Nubwo itangazo ry'ubushinjacyaha ritagaragaza umubare cyangwa se ubwoko bw'intwaro zafashwe rivuga ko ari umubare munini w'intwaro, ubushinjacyaha bw'u Burundi bwatangaje ko iperereza rigikomeje hagamijwe kumenya neza uko ibyo bikorwa byateguwe n'abagizemo uruhare yaba abantu ku giti cyabo cyangwa se ibigo. Buvuga ko intego ari ukugaragaza uruhare rwa buri wese mu itegurwa no mu ishyirwa mu bikorwa ry'icyo bushinja abo bantu kugira ngo barebwe bagezwe imbere y'ubutabera hakurikijwe amategeko. Iri tangazo rije mu gihe Burundi bukomeje kugira uruhare mu bibazo by'umutekano byo mu karere k'ibiyaga bigari by'umwihariko mu ntambara y'uburasirazuba bwa Kongo Kinshasa. Gusa mu itangazo ryabwo ubushinjacyaha bwavuze aho izo ntwaro zari zigiye, uwazitumije cyangwa igihugu zari zerekejemo. Ntabwo kandi bwatangaje isano abo bantu bafashwe bafitanye n'imitwe yitwaje intwaro cyangwa se ibikorwa bya gisirikare byo mu karere. Naranganisha amaso y'amakuru byandikirwa muri Uganda abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika banditswe mu mabwiriza ya perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yo kureba niba abakozi bo mu rwego rw'ubuzima basonerwa umusoro ku mushahara uzwi nka peye akomeje guteza impaka zikomeye hagati y'abakozi mu rwego rw'ubuzima n'abasesenguzi ba politiki n'ubukungu. Abakora mu rwego rw'ubuzima bakiriye neza iki cyemezo bavuga ko cyari gikenewe kuva kera. Icyakora bamwe mu basesenguzi bavuze ko guhitamo itsinda rimwe gusa rigasonerwa imisoro bishobora gutesha umurongo uburyo bw'imisoro y'igihugu ndetse bigatera ubusumbane hagati y'abakozi ba leta bakora imirimo itandukanye. Minisitiri w'ubuzima Dr Chris Baryo munsi yatangarije mu nteko ishinga amategeko kuwa kabiri ko inama minisitiri yamusabye gusuzuma politiki ijyanye n'abakozi mu rwego rw'ubuzima maze akabashyikiriza raporo yuzuye. Yavuze ko perezida Museveni ashaka ko imishahara y'abakozi mu rwego rw'ubuzima idasonerwa umusoro nk'uko bikorwa ku basirikare n'abakozi b'inzego z'umutekano. Baryo munsi yavuze ko leta ifite impungenge ko hari n'abaganga benshi barangiza amasomo ariko ntibabone akazi muri leta. Inama minisitiri yasabye kandi ko hasuzumwa umubare w'abaganga Uganda ikeneye guhugura uko barangiza amasomo bakwinjizwa mu kazi n'imishahara bakwiye guhabwa. Dr Mark Muyanga umuvugizi w'ishyirahamwe ry'abaganga muri Uganda yashimiye icyo cyemezo. Yavuze ko abaganga bo muri Uganda bahembwa amafaranga make ugereranyije n'abaganga bo mu bindi bihugu byo mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Yavuze ko nubwo kongera imishahara n'amafaranga yiyongera ni ngombwa kubasubiza amafaranga bari basanzwe bahabwa aho kuyakatamo imisoro myinshi byaba ari intambwe ya mbere nziza. Yanasabye ko abaganga bahabwa izindi nyungu nk'izabwo abasirikare, urugero nk'amaduka acuruza ibicuruzwa bidasonerwa imisoro kugira ngo bibafashe kubona ibikoresho byo kubaka amazu n'ibindi bikoresho ku giciro gito. Julius Mukundu umuyobozi mukuru w'itsinda riharanira imikoreshereze myiza y'ingengo y'imari muri Uganda yavuze ko leta ikwiye kureka iyo gahunda kuko ishobora kugira ingaruka mbi ku bukungu no kumwe bukenewe mu gutanga serivisi. Yagaragaje ko igipimo cy'imisoro igihugu gikusanya ugereranyije n'umusaruro mbumbe w'igihugu cyagumye kuri 13% mu gihe ubushobozi bw'igihugu bushobora kugera kuri 21%. Yavuze ko gusonera andi matsinda imisoro bishobora gutuma Uganda irushaho kudashobora kwiyishyurira imirimo n'iterambere ryayo. Mukunda kandi yavuze ko isonerwa ry'imisoro rishobora guteza ubusumbane mu mishahara ya leta kuko itsinda rimwe ry'abarihabwa inyungu zindi zitabona. Yatanze urugero ko abacamanza, abashinzwe umutekano, abadepite n'abashinjacyaha bamaze kuyiba ibyiciro by'imisoro byihariye none hakaba hagiye kongerwa n'abakora mu rwego rw'ubuzima. Muri mata y'umwaka Museveni yavuze ko abahanga mu bya siyansi bakwiye gufatwa nk'abasirikare n'abapolisi kuko bafite uruhare rukomeye mu iterambere ry'igihugu. Yavuze ko nubwo leta yazamuye imishahara y'abahanga mu bya siyansi umusoro 30% ukomeje gutuma amafaranga basigara n'abamake. Ariko Philbert Baguma umunyamabanga mukuru w'abigisha muri Uganda yavuze ko nubwo ari byiza ko leta y'agaciro abakozi bagira udushya bidakwiye ko abakozi bose bakirwa mu cyiciro kimwe cyo gusonerwa imisoro batiteye ku musaruro wabo. Yavuze ko abakozi bakwiye guhembwa hakurikijwe umurimo bakora kandi ko abakozi bagaragaza ubuhanga budasanzwe bashobora guhabwa ibihembo byihariye. Imibare ya Minisiteri y'Abakozi baragaragaza ko kugeza mu kuza mu myaka 2 ishize urwego rw'ubuzima muri Uganda rwari rufite abakozi 1813 bangana na 31% by'inyanya 1542 yari yemewe. Mu buvuzi bw'ibanze harimo ibitaro rusange, by'ubuzima by'uturere n'ibigo nderabuzima hari huzuye imyanya 40,685 ku myanya 128,831 bingana 32%. Mabwire kandi ko Minisitiri w'Ubutegetsi bw'igihugu muri Uganda Baramu Baruhagara yatangaje ko rwiyemezamirimo wari wahawe kubaka umuhanda mu karere ka Pakwach yakoresheje hafi ingengo y'imari yose ya $900 z'amashiringi ya Uganda yubaka metero 10 gusa ku muhanda ugomba kugira kilometero kimwe. Hashize iminsi Minisitiri Baramu asura ibikorwa remezo mu bice bitandukanye ndetse cyatunga abantu n'uburyo yategeka ko bashinzwe kubaka imihanda batabwa muri yombi aho yasangaga harimo imikorere idahwitse. Baruhagara yabwiye komisiyo y'inteko ishinga amategeko ishinzwe ubutegetsi bw'igihugu ko mu igenzura yakoze muri Pakwach yasanze amafaranga agomba kubaka ikilometero cyose yarubatse
metero 10 gusa. Ati mu mpera z'icyumweru nagiye pako hacaho leta yari yateganyije miliyoni 900 z'amashiringi yo gukora kilometero kimwe cy'umuhanda woroheje. Nasanze engineer yakoze metero 10 gusa ariko yarakoresheje amafaranga yose, yari asigaranye miliyoni 12 gusa. Nahoje n'amafaranga arihe? Ansubiza ati amafaranga. Minisitiri yavuze ko ikibazo kigaragaza intege nke mu nzego zishinzwe kugenzura imikoreshereze y'umutungo wa leta mu rwego rw'uturere. Tuzakomeza gutakaza amafaranga kubera kudanwa kugeza ryari. Iyo abantu bakora nkaho nta kibazo abazwa mugomba kubakurikirana. Baruga yanenze uburyo abakekwaho ruswa bafatwa ariko ntiyagire igikorwa ngo bahanwe. Atabishora muri ruswa n'abanyabwenge bashaka ibigo byiza by'amategeko bo kubunganira. Arabo twafashe bajyana mu rukiko rushinzwe urwenya ruswa ariko niba muri byumweru biri muri gereza ya Ruzira bahise barekurwa batanze ingwate. Depite Betty Namboze we yavuze ko kureza inzego zo ku rwego rw'igihugu gukemura ibibazo byakagombye gukemurwa n'uturere bitwara amafaranga menshi kandi bikabangamira ihame ryo kwegereza ubuyobozi abaturage. Ati dukoresha umutungo w'igihugu mu kurikirana iby'inzego z'uturere n'abagenzi b'imbere bakagombye kuba baragaragaje kandi bagakemura. Ibyo ni gukora akazi inshuro ebyiri kandi birahenze. Naho muri iki gihe abanyamakuru banditse ko baritwara barindwi bahitamo impanuka ya Kajugujugu ku musozi Ororokwe mu ntara ya Samburu. Kajugujugu yakoze impanuka ku musozi Ororokwe ni mu ntara ya Samburu muri Kenya, bituma inzego z'ubutabazi zihutira gutabara. Ikigo gishinzwe indege muri Kenya KCAA cyemeje ko habaye impanuka y'indege. KCAA yavuze ko Kajugujugu yarivuye ahitwa Royisaba yerekeza Iweso Nyiro ubwo yakoraga impanuka ahagana saa 9:13 za mu gitondo ku isaha muri Kenya. Ishami rishinzwe iperereza ku mpanuka z'indege muri Minisiteri y'Ubwikorezi n'Imihanda yatangiye gukurikirana ngo amenyekane icyateje iyi mpanuka. Umuyobozi wa polisi mu ntara ya Samburu David Nkoroyi yavuze ko mu gitondo cyo kuwa gatatu hagaragaye umwotsi mwinshi uzamuka w'iyo Kajugujugu yaguye. Polisi yari itaramenya neza amazina n'umubare w'abantu bari bayirimo. Ababonye iyo mpanuka bavuze ko nyuma gato y'uko Kajugujugu iguye hagaragaye umwotsi mwinshi w'umukara ndetse n'umuriro mwinshi. Abaturage bahise batabaza inzego z'umutekano n'amatsinda y'abatabazi n'abaganga zihutira kugezaho impanuka yabereye. Kugeza ubu iperereza rirakomeje kugira ngo amenyekane icyateye impanuka n'ibindi bisobanuro birambuye ku rugendo rw'iyo ndege n'abari bayirimo. Agaseke k'amakuru mu karere ngafurukire muri Tanzania abanyamakuru bakozeje baminino barandika banditse ku rwego rushinzwe itangazamakuru muri Tanzania uzwi nka Maherezo rwambuye uruhushya rwo gukora ikinyamakuru Mwana Harisi mu gihe cy'amezi 6 nyuma yo gutangaza inkuru avuga kuri Vice President Emmanuel Nchimbi ko yanze gusezera ku mirimo ye. Ikinyamakuru The Citizen cyavuze ko ihagarikwa ryatangiye gukurikizwa kuwa gatatu nyuma y'uko Maherezo isanze icyo kinyamakuru cyarenze ku mahame y'umwuga asaba ko amakuru agomba kuba ukuri avugisha impande zombi kandi agenzurwa mbere yo gutangazwa. Maherezo yavuze kandi ko Mwana Harisi yarenze ku mabwiriza agenga uruhushya rwo gutangaza amakuru asaba ibitangazamakuru bariza itegeko rigenga serivisi z'itangazamakuru rya 2016 n'amabwiriza arishamikiyeho. Inkuru yateje impaka muri Tanzania yasohotse ku mapaji ya mbere iya kabiri na gatatu y'ikinyamakuru mu nomero ya 571 yasohotse kuva tariki 3 kugeza kuri 12 Kanama. Umutwe waragira guti Nchimbi agomba kugihuzuru cyangwa se Nchimbi yanze kwegura ku mirimo ye ugenekeje mu Kinyarwanda. Maherezo yavuze ko iyo nkuru yatangajwe itariwereje amabwiriza agenga itangazamakuru arimo kumenya bivugwa ari ukuri cyangwa se impande zombi. Iri tegeko ryogarika iki gitangazamakuru ryafashwe ko cyari cyaraburiwe imbere ko kigomba gukosora imikorere yacyo. Maherezo yavuze ko cyari cyaraburiwe ko mu gihe cyakongera gukora amakosa nk'ayo hashobora gufatwa izindi ngamba zishingiye ku mategeko. Ubuyobozi bw'itangazamakuru bwavuze ko iryo kosa ari cyo ryabaye nyuma y'amezi 3 gusa iyo nyamakuru kimaze kuburirwa, bituma umuyobozi ushinzwe itangazamakuru akoresha ingingo ya 9 y'itegeko rigenga serivisi z'itangazamakuru ahagarika uruhushya rwa Mwana Harisi mu gihe cy'amezi 6. Iri hagarikwa riri ibikorwa byose by'ikinyamakuru haba ibicapa ndetse n'ibitangaza mu buryo bw'ikoranabuhanga harimo no gukwirakwiza amakuru ku mbuga zacyo nkoranyambaga.